Assalamu alaikum. Now on a silly therapy. Bonjour à toutes et à tous. Noko ka wondo meden salminao. Donc à l'erreur now on a silly therapy ka bimbido. Le 4 6 mois 2023. Harais ko ngalla mu yande de mari tobbere mawnude nde wawete sendodade. Merci beaucoup. Haray yewtere men de hande ko yo banaada mon faamu ko darorde honde o mari ka bengure makko. Darorde gono ton ko darorde nyaw. Darorde gono ton ko darorde hisunde. Ko bure yewde kon needi ndi wona den neirede din ko ya daro darande nyaw. Nyawa nyawina. Merci mon frère Paul Barry. Merci à vous tous. Alpha Salut Barry, merci à tout le monde. Merci d'être là avec nous ce matin. Bonjour, ça fait longtemps. Et si tu as eu d'aror demandé en kander famille mon mana kander bengure mo. Si tu as eu hida soyi, si vous ressentez hida soyi, ko angoni ko doa daranade, mawɓe ko an woni ko duwa daranade, bandiraɓe ma worɓe e rewɓe ko an woni ko duwa daranade, kala ko kesiti ka ɓengureji moɗon ma aadenjo ka ɓengureji moɗon, hara kadi hiɗa maapi fi maɓɓe, hiɗa aani fi maɓɓe, hara ya andu hiɗa mari darorde nyawde famille mon on wiyete dysfonctionnel, famille on no mari problème, famille on no mari problème. Men andintina yo non nawna selli wona wajotoɗo, wona mi wajotoɗo, sakko o tigi inna ɗo ko yo nanu ko welata ɗum. Kala falaɗo wajo e hajja en no ɗon, alaji en no ɗon, les religieux sont là-bas, ben don no andi ko honɗo woni a yiɗa nangol. Merci Adama Chiapa Diallo, merci beaucoup depuis Sigiri. Mono fala waju yaw ɓadodiraɓe maɓe ka dinaji ɓe wama wajade, heɓe andi ko honɗum woni welatama heɓe andi ko honɗum fottana, andi ko fottana kon sonko alato yittode nge yewtere men nden ko honɗum banaada mon dowa famde jamanu be jamanu hino dowa remude ko munkon fertano wonɓe arde ɓe, fertanoɓe min na remanayɓe mais fertanoɓe. Si tawi ko wonɓe arde ɓen duwa remande attinoɓe arde ɓen, fertano attinoɓe arde ɓen, haray ɓen ɗon to ñama. Wodagol ɓeyɗa atto ɓeyɗa nafa waɗani. Mi fillito génération ɓe no duwa anditude zurriya mum on aroyeyɓe ɓen. Si tawi non anka ɓengure mon min na ko an woni wadde, min na ko ɗon dariɗa hande, mais a jonnama grade, a jonnama hoolare, ko an woni ko duwa, ko an woni ko duwa, wiyete ko responsabilité de tes parents, tes frères, tes sœurs, l'un des membres de la famille sino mari problème, ko an woni ko duwa ñawdude ɗum ɗon. Hiɗa maapi ko honno ɓe hisirta, ko honno ɓe daɗorta. Hara kadi ɓengure mon nden nde foppat mayre hino jaɓi ɗum ɗon, no accirma ɗum ɗon, famille on fof no fottani, ko an woni papa solution ma mama solution. Hara ya andu ya un désordre, piiji ɗin wallinaka kadi dowa walade ɗon.
aduna ko ngesa taƴanay mo karal lowre Allah no jonni mo kala keri ko keri yata ɗo ɗe juuɗe ko keri minnima aduna taƴanay mo kala lowre marɗa a mara moƴƴuɗa a moƴƴa lowre ma nde no yeeso mo Allah hino jonni mo kala keri no woodi mo kala ko waawi windu ɗum ɗon wallina no woodi mo kala no waawi goɗɗum ko an wi ɓe wawata ko an wi ɓe gaynata ko an wi ko be faaboɗa kono no woodi ko ɓe gaynata ko angal hoolagol Allah subhanahu wa taala addi ɗin miijoji e ma ko be min sona ɗum ɓe gaynata ko be mi tawe ko be mi danda ɓe ko be mi walla ɓe ko be mi sorta ɓe ko be mi daro ha ɓe accita ɗum ɗo be ɓe yara ɗo no a wi naɓe bani adama a wi Allah taguɗo ɓen o gaynata an iɗa huti Allah taguɗo ɓe o a wi naɓe sonjo naɓe tampo a wi naka a faala wiwde naka aduna ɓe woni aduna on ko o sonja ko o tampere ko o nema kadi ko o welo koko wayno an a wi o mo nawni ko yo ndiggu joni mo tampi ko yalte mum joni mo sonjike ko yal an hiɗa huti Allah taguɗo mam hiɗa huti neɗɗanka ko yagal maɓɓe ngal mo kala no woodi ko waawi bane adama on kaka nder lowre makko o wallete wallugol no moƴƴi mais walleteɗo yo tawno ka lowre mum si wona ɗum ko lowre ma nden jiiɓoto partager le live mettez le cœur futtoɗe yewtere nden si tawi an hiɗa sikki ma hiɗa miiji ma hiɗa sikkina ma hiɗa hoolina par ce que goɗɗum ko non goɗɗum ko ɗum ko télécharge ha ɗum e ma ko goɗɗum e ɗi miijoji dogimma woɓɓe mon yalti ɗo ko goɗɗum e sifa ɗi miijoji haɗi wona ko duwaɗa wonde ko haɗi wuura gurdam ɗam faalam fi honɗum si tawi hiɗa soyi an on il faut assumer la responsabilité de tes parents de tes frères de tes frères ma goɗɗo ko famille ton no considéré ko an wiyete papa solution mama solution a ƴetti on grade seede a ƴetti on grade ka goɗɗo yi'uma wo hiɗa mari souci hiɗa mari ande moolanande fi gurdam ɓeeɗo andi probléme men o no woodi hunde a yiyay nde hinde moƴƴi hinde laba mais hara kone poson wonande mo wonɗa moƴƴade mum on no ɗuɗɗini torotoɓe kamɓe ko honɗum ɗuɗɗini torotoɓe kamen ko honɗum ɗuɗɗini wullitotoɓe ko honɗum ɗuɗɗini du'otoɓe ɓe gollata ko honɗum ɗuɗɗini ñaamiroɓe diina le religieux ko woɓɓe sikki no moƴƴi ɓe dari darande ka ɓe duwaka darade ɓe yiyata no tiiɗi no gayni yeeso ma no barkiɗi ko ɓayi ari e saayi tawi si ɓe daraki ɓe maayay ɓe luttay e mum il n'avait pas le choix ɓe yiyata no taafiɗi no jaasiɗi ta sikkuy ɓe taafi ɓe jaasi no woodi ko daraniɓe e piiji ɗi ɓe duwa daranade hoore maɓɓe kala ko waɗanɗa goɗɗo tawata himo wawi waɗande hoore makko a jamfike mo
a moƴƴake makko de a jamfimo bani adama kaka lowre makko wallata a tawaymo ka lowre makko tawamo ka ngesa tawamo ka hoggo makko tawamo ka wuro makko tawamo ka magasin ka boutique makko ka atelier makko ko ɗon wallatamo ko ɗum woni esprit d'entreprise a tawaymo ka bara walla ɗum haray ngesa mamba ngal ngala bonde ala watto si wona ɗum ko ñanneje wonɗa ne'ude parasite ko an wi o gaynata Allah taguno mo wi o gaynay sona ɗum waddata no ko an waɗi ka hakkille ma on ɗon gaynata ko an wi o barka a nawna partager le live bari halimatu donc garay ko ɗum waɗi sa wattani yiila ɓe ngureji buyno ɗo si daraniɗo ɗiɗo piiji on maayi ɓe wonti torotoɓe miskinaɓe dongal jama on ɓe won ɓiɓɓe ɓe wonti bandi wujjayɓe drogotoɓe jidra bande koko moƴƴi o waɗi na ko moƴƴi o accali juuɗe maɓɓe ɗe wona kedi o accali ɓe gollitira hakkille maɓɓe ɗe o accali ɓe etto bertaga maɓɓe o accali ɓe wona bani adama ko ɗum wari mo lawwe haɓɓitago rema e lowe ɗe wona lowe makko ɗum wari mo ko ɓallel ko ɗum wari mo donc aray ila hande yawwinda ɗum ɗo wallina si tawi hiɗa ko ni iraɗa hiɗa sowde ɗum ɗo ka gurdam ma andu hiɗa nawni an tigiri hiɗa nawni wonɓe ma jannude ngal ɗo gandal ko ñanneɓe sa nani vrai ñanne ko ɗum ɗo alana ko toñidirten ko wiyete ko ñanne ko ɗum ɗo si wona ɗum wallahi jamanu be jamanu remay lowre mum nden fertano ɓikkoye mum koy mais si tawi ko ɓikkoy koye arata rema ko honde tuma ɓe remanta hoore maɓɓe aray ɓe maayi c'est terminé fous c'est à dire que génération perdue arɓe ho koye fuɗɗito e ba arɓe ho koye fuɗɗito e ba kono no anditirta oɗo neɗɗo par ce que ko honno yirta oɗo bani adama anditirama ka thérapie meɗen no wodi konguɗi si men naniri bani adama o mi anda automatiquement ko lampo gerto ko gertogal ɓeɗo créata parasite social no wodi konguɗi sa naniri ademma faabo mo wonde e nawnaje suuɗiɗe hara himo anditire ɗiɗo konguɗi oɗo himo jonna oɗo grade ça c'est le système cannibalisme ko honno anditirtama ko thérapie ko yewtereji ɗi bani adama tuttata ɗin ko ɗin feññinta ko woni kon e makko ko woni ɗum kanko nawɗon haray mo wuuri ka ngandi wowande ka l'inconscience an anduɗo fiɗiɗo konguɗi haray ɗa wuuri ka conscient donc o haalay tun anda himo nder ton jonno may joni sa naniri bani adama mi anda ko honno mi wallirta ɓeɗo hande kadi
jedone mi waɗi mi kitade mande tawa himo mari sifa ɗi konngudi mi anda joni ko ɗum mi waɗata. Je ne sais plus comment améliorer leur vie parce que mo jokki laawol ngol wona laawol makko. Sa jokki laawol wongol laawol ma jiɓattama ma pinta mara ida faamiɗani, mais sa naati e gesele e lowe yimɓe koko makon jiɓoto automatiquement a andata ti watto mbeɗa la dépression. Ananirema kamine ɓe alalan faamude ala komi ala gerte ɓe mais alalan faamude ɓe faami fi on ɓe faami anga faamali ho ɓe faami fi on ko fima ɓe tagira. Chacun a sa mission dans ce monde. Ko an wi ko dolɓe ko taafu gayinta goɗɗum mo kala no mari ko addi ɗum ɗo ko an woni faamali gurdam maɓɓe ɗa ko an woni ɓe jiiɓitude ɓe ala jaɓude men fartodira ɓe ala jentade ɓe ala ɓe faama c'est toi qui es malade. Ida occupe position ida bloqué gurdam maɓɓe ɗa. Ida bloqué gurdam ɓe yalan a wi ɓe gaynata, a wi ɓe dowa wallede, a wi ɓe dowa pooɗede, ɓe dowa ŋañanede. Si ɓe yaha e wurgo ka walluɓe ɓe yaha. Tu es en train de détruire ko ngayuje wonɗa warde wonta beyi wonta noon beyi inna anda ko honno ɗi beyi woniri beyi da waɗi kolomboje e maɓɓe. Donc tuma kala nanirɗa aadem ma ɗiɗo konngudi hakkunde makko e ɓengure makko nden koko mi halanma ɗo ko. Mawɓe men ɓen ɓaawa ɗo ɓe gollay haa ɓe maaya fi wonɗum ko fi ɗum ɓe tagira iɓe annduno ɗum ko ɓe tagira ko fi golle. Si ɓanndu ndun gollaali si ndu yalti e clinique ko clinique ndu yaata. Si ɓanndu gollaali so wi ka o moccowo ka o moccowo yaata. Ɗi ɗaɗi nde ɓernde ɗaɗi ɗin ko tiyoji ɓernde nden ko pompe ko golle ɗen wurnata ɓernde ma nden ko golle ɗen wurnata heyre nden e ɓooƴe ɗen. A yi palino nanga goɗɗo o maaya jabetoyi e tension o ala gollude ko tagiranɗa ko fi golle. Sa gollali sa maayi kadi ko yite yaata. Tu as été créé pour travailler. Sa heɓi ɓikkoy a habbori koye sifa ko yiɗa dowga ko a ñannejo. Ko andu a fertanade ɓikkoy koye ka koye arata koye rema ɗon koye tawa bete no ferta. So wona ɗum si koye ari ko inni yo koye ferto nde koye gayna fertade hara woni 50 ans 60 ans c'est terminé. Merci pour le bari. Mi innama ta wallu mawɓe, innama ta wallu bandiraɓe ma e musidɓe ma na ɗum woni ma haalande. Kono wota jogo place distributeur de biens et de billets ta jonne on place mo kala no wodi ko wawi, mo kala no wodi ko wawi. Mo heɓanta goɗɗo million o wawma heɓande 7 000 crédit. Ça doit être réciproque. Mo heɓantama baarun o wawma heɓande bete koyɗe mum ɗen taw ko disponible. Mo kala mi inni no mari lowre ka dowa darade o wayi wa ballon. Chaque joueur a un rôle, un poste. Si o jouali ɗon goɗɗum bone, c'est comme ça la famille. Kala noon sikkuɗo a wonay gardien, a wonay attaquant, a wonay latéral, a wonay bida, ɗum c'est terminé pour toi e koyɗe ma ɗen helata. ɗum dañini ɗon faamike donc en ara ƴetten noon toɓɓere men ɗimmere nden ko hunɗum noon addata ɗum ɓay wonani
nani wonirno ɗengol wodru asan sentere nani ko iɗen andi mawɓe men ɓe mbawɗo iɗen andi kula on no wodi woɓɓe yaawi ɓe halfinaɓe ɗum gertoɗe ɗe sunturo nde ñappugol ngol remugol ngol naakoji ɗin no wodi mo kala ka halfina iɗen andi ɗum wona wodru yaltata subaka naata jamma ha kandu yano e ndu maayi wonno ɗum ɗo ngare ganda kaari no jangude ɓen ɗo gollata kaari en no kadduɗal ɓen ɗo no e gandano ɗum ɗon ɗum ɗon haɗe ganda kaari en kaka suudu duwa wonde ɓay ko ka ngesa Allah ɓe woni remde ɓeeɗa wona ka no e gandano ɗum ɗon eɗen andi duɗe mawɓe men ɓen fuu to ɓaawo ɗo haɗataɓe ne'a haɗataɓe waɗa geseɗe en andano ɗum ɗon ɓeeɗo ko ngesa Allah haaju Allah e ngesa waɗa ngesa on ngesa ma ka ngesa Allah haaju Allah la e ngesa mo ñamata mo yarata waɗa ngesa on kala noon yawɗo ka ngesa ma ka wiiɗa ɗon ka ngesa Allah ko kanko woni produit ma jonno jetten toɓɓere men ɗimmere nden ko honɗum hewtini en ɗo nde jamanu no bona wo nde jamanu no bona ko miijoji bonɗi ɓe jogoto. Merci Alpha Omar Paris qui dit avant chez nous même les chiens connaissent leur rôle exactement wallahi wallahi hay bareji ɗin kamen ɓawo ɗo no mari ko source de no mari ko nadanta famille no mari golle mum ɗe nayi remirɗi hari sa iwi safari sa iwi yaɗo arti walla yimɓe fandatoma parti si goɗɗo nawnino ka saare ɓennanaɓe mo fulawa ko toon lekki woni na goɗɗum go ko ñamitiji ɗi gonno lekki e kaleji ɗin ko yimɓe ɓe yidata kon c'est naturel e weltarente stress o ñawdo ndiyan ɗan no laaɓi pollution ngala ko ɗum dikkinayno yimɓe ɓe kono ɗum fof wayla wo ñanneno toon ɓay no yurmi ño ñanneno ka maɓɓe to yaheta ɓenna ɗum mbi koy ko ñanne taw yawto sa inni ñanneno ka ma ɓe a wima apatride ko tana goɗɗo wiya falakama wi yiwde e an a wi kala nde wiwɗa ka ma a falaka ka ma goɗɗo faletake ma aduna par ce que tu es un traite iɗa andi ko fiyon ɗum Allah cippinirma on kote ɗon o cippiniri oɗo to o cippiniri oɗo to an ko ɗo cippinaɗa iɗa andi ko fiyon ɗum tuma kala añuɗa ka ma ɓe añete ha ñande jaɓuɗa ka ma goto yiɗatama haray ɗa waywa wujaɗo peppe kala ka yarɗa personne ne va t'aimer no way sa añi yumma ma e ɓemma goto yiɗatama a landoto mais comment ça ɓe ko ɗon yiwɗa donc ƴetten toɓɓere men ɗimmere nden ko ɗum waɗi si yewtuɗen ɗo e inni jamanu si moƴƴay ko miijoji maɓɓe ɗi moƴƴata jamanu si bonay ko miijoji maɓɓe ɗi bonata misal hino woodi e yimɓe hande ka jamanuji meɗen sikkuɓe si tawi tun Allah jaɓay goɗɗo si tawi tun goɗɗo wonay giɗo Allah si tawi goɗɗo wonay moƴƴo si tawi goɗɗo wonay laaɓo si tawi wonay goɗɗo wonay yewtowo fi yimɓe ɓen si tawi tun goɗɗo wonay fewjowo haray ko be o wona neɗɗo ko wiyete comme perfect neɗɗo timmuɗo ka yeeso ma ko be o wona neɗɗo jaɓaɗo ka yimɓe ɓe mana neɗɗo tedduɗo
neɗɗo tiiɗo, neɗɗo mo dambe, neɗɗo moko bawi, ma neɗɗo andiraɗo jawdi, ala miijo soɓugo hewtigoɗo. Oui, oui. Ka haqiqa yanko dans la spiritualité, ka diina laaɓo ka tigiri Allah nano gollirta. Allah kañum Allah subhanahu wa ta'ala tabiɗo leydi e kammu Allahji fenandeji buyno huuɗi, kono noon Allah gongaji on kanko ko goto, kono noon hiɗa yiyamo kadi e yiyande fenade ko ɗum ɓuri hulɓinade. Andi fenade fof ko ɓuri hulɓinade ko fenade nandude e gonga, nden no hulɓini fenade hare nde nande e gonga. Komi julɗo ara ko a kefeero, komi laaɓuɗo ara ko a soɓuɗo, komi daɗuɗo ara markisa. Allah na non suɓorta no bani adama suɓorta. ɓeɗo ko taniraɓe kaari, ɓeɗo ko diplôme ji ɗin ni, ɓeɗo ko kohoɓe ɓen ni, ɓeɗo ko jooma gande, ɓeɗo ko jawle hikkinanenɓe ɗo ɓe daran. No, moko ba on ka men wona on, moko ba on ka Allah na non suɓorta. Si goɗɗo famali ko honno Allah suɓorta, ɓe yaltata e basal e hoyende ha ɓe maaya, kono Allah suɓorta. Allah suɓoto on fuufa fuujo ka nder aduna ɗo fi hersingol waliujo, fi hersingol tedduɗo ko Allah watta ɗum. O suɓo fuufa fuujo ka men, kono na fuufa fuujo ka Allah ni. O suɓo fuufa fuujo ta fuujo, ɗi fuufa fuu, kono waɗi si Allah inni imo yaltina ko wuuri nder ko maayi. ɓena ñañaña ɓe naɓa ɓe firane firoji ɗi a famata aduna. Allah kañum hino suɓo on fuufa fuujo ka nder aduna ɗo fi hersingol on jomiraɗo dambe e jawuka meɗe, par ce que o bewi Allah hino suɓo on lowɗo, on fanɗuɗo darja, on mo tiiɗa ka aduna ɗo fi hersingol on dolnuɗo on tiiɗuɗo. Ndaaru tarika nabaɓe, ndaaru ka nelaɗo subaɗon hakkunde Abu Jahal e nandolla muɗum, ndaaru ka annabaɓe goo suba yeeso Numurude e Firawna, ndaaru ka lamɓe goo Allah yaltinta lamɓe goo e leyɗele goo ka miijata e famille ji, ndaaru ka Allah ittata ɓe. Ko goɗɗo bewi, o bewiri gandal, o bewiri jawdi, o bewiri dambe, tawa hande kadi hakkille ñamoɓe huɗo ɓe, oɗo ko aden Allah, oɗo ko giɗo Allah, moko baaɓe hawlorteɓe. Allah ara ƴetta ko hawka kon o mawnina ɗum ɗo. Yandi ko ɗum ɓuri bonde majjere o bewre, l'arrogance ɗum ɓuri hulɓi majjere no hulɓini ɓuri piiji ɗin fuu, kono ɗum noon kadi no hulɓini ɓuri majje bewre, par ce que o ɗiɗi yiyata wuminɗine ɓayinɗine. Merci Jaray Balde. Koni Allah dans la spiritualité, c'est comme ça Dieu fait son choix. Dans le religieux, quand il y a un dina, quand c'est la matière, ko gite de yiyata ko, ko jama on fottani,
dolle jawle e ɓiɓɓe gandal e ko jogaca naɓa artira sadi ko gite ɗen yiyata kon ko ɓeɗo duwa yewde fi yimɓe ɓe donc aray hay si tawi hunde nden nde andaka nde tedda yeeso mum nde wawata o gaddande hay hunde Allah ko ni Allah kanko suɓorta par ce que ɓeeɗa ɓe mantanike Allah déjà ɓe bewi e hawre Allah ɓe mantike déjà jawdi no bewina gandal hino bewina dambe hino bewina awande bewirɗa ko congil Allah ɓurnay congil ngil e hoore ma haray hay congil no mari valeur hay sosoli no mari valeur yeeso Allah ɓurma woɓɓe gadi mooɓo tawa hunde ɓe yiyani so wona sifa ɗum ɗon ko ɗum ɗo woni kohoyo non ko mawminde e jibo noon ko honɗum jaasinilam ko jaasi jokkuɗa ɗin jibo ko honɗum jaasinilam par ce que ko jokkuɗa koko ɗum wonata nde jamanu no moƴƴa miijoji maɓɓe ɗi moƴƴata nde jamanu no jaasa miijoji maɓɓe ɗi taw no jaasi sa nani jange wenene nare wenene kanko jangani kanko e gandal makko honno nafma kanko marani kanko e maral makko honna hino musidɗo ma sera ma hino kawtal ma sera ma waɗi yaada yo waɗi yurmodira yo ko haɗi ange on mon ton projet ji mais ɓay tum non ɗo e ɓanda ka tiiɗa no garay hino ko duwaɗa famde kon ko waɗi kon ha an tigiri sa fewtinama inna non mi gaynata na place anno voilà ko ɗum waɗi si Allah sugo ko ɗum o suɓortoma ko ɓayi ça c'est ton ego qui parle ko guttama woni haalde ko yimɓe ɓe miijima ko place mo yimɓe ɓe jonnuma o ko ɗum woni haalde na Allah kaari fodda en ɓannetake ɗam leñol ngol dambe homɓe jawdi honɗo e gandal honto iwri ɗum ɗon natanama ka ganima ko ɗum yiyata paygoy koye ɗo fayida sanga kaɓe duwa produit jude ɓe dogude aduna huwa ko feyti momɓe no mari hakkille mais ala kaɓe gollira hakkille maɓɓe ɗe ala ka pay koye mon koye gollitira hakkille maɓɓe ɗe koye pay koye coréen woye japonais woye français woye ɓuraɓe fuska nder hoore sanga production ila ka pay kon kon heɓi ɗon 18 ans ha duuɓi 30 40 ans ko fewno ɗon gandin tuttata ko Allah waɗi e mayri kom kono ko fewno ɗon kamen ɗo pay kon kon feetinte wono lampu gerto ko andu ana ko an habbora ko fus fewno ɗon ko dogatawa ko feeti aduna doga tum no doga ay no habbora fewno ka neɗɗo on duwa ɗowtede ka gaburu ɗon ko fewno ɗon o yettete o halfine piiji haydi o anda fi fewno hino mo hakkude makko e gaburu on hino ɓe ƴetta wompinji e jawle ɓe halfinamo woko honɗum woko teddingol mo allahu akbar on teddata aduna on ko duwa ɗo yurminede ka woni ɗon ko duwa ɗo yurminede yurmingol ɗon ɗon ko teddingol kono halfingol mo ko teddi ko jaasingol hoore parce que na dongal ngal wata ɗon may kon
ɗon miijo arango e ma min ɗum ɗo wona fiya ko sabu ngol miijo ɗon Allah suɓortoma a andi bewɗon ko innata no ko min foddi e mo ko min foddi ko mene voilà miɗa foddi e mo min ko ɗum Allah watta o jaasa annabi Musa alayhi salatu wassalam Allah suɓimo ka hersingol Firaun koye on ɓe wi ɓurnoɓe jaasude mofte ɗen nde ñande wonanoɓe makkinɗinede nde ñande koye ɓe o yiwi kambo miijino ɗum ɓayi o fewtinama gollal ngal gonɗo wi woyi Allah Firaun accu watta goɗɗo yan andimo huli waɗanoma ka hakkille makko wona fima nde nelaɗo wiyano ikra on waɗi o dogu ko nangaɗo o dogu nde fewtinano e Musa o dogu Yunus o dogu ene goɗɗo jaɓɓike cufa ay goɗɗo a yaala ka mo piirude fi mum komi gofus goɗɗo piiri fi teddungal gofus wiyata ko laaɓi gofus goɗɗo pooɗani ke o hewtani ƴew landoɗa tiiɗuɓe ɓen fop ko aduna ndara tarika maɓɓe on kala tiiɗuɗo ko aduna ɗo waɗi kawa keydi jani ƴew ndara tarika makko o iwali kam mawni yaltali kam mawni yanno gayni koko mawni ko dattu mum lanni haɓi dino yallah ɓe garay Allah suɓotoma fi honɗum a ala miijade hoore ma hiɗa mawni andi Allah no nawli ko kanko jogii mango ngi mo nawli a ɓattoto ton tun o frappe buyi e mum no perdude jawle mum buyi e mum ɓiɓɓe mum no wonde awa saage drogueur fumé prostitué a sikku eɗa jogii geɓal Allah are a faalama yawde ton ko nde Allah suɓima gon waɗi si Allah suɓima ko ɓayi ala yiide hoore ma iɗa to ala yiide hoore ma iɗa to ala yiide hoore ma iɗa mawno haray Allah ko waɗata ngayoyi ɓe yimɓe ceppitiɓe ko ɓen watta ngayoyi si goɗɗo wi kañum ko ngayi ko fus e ndaare tun son fotti yahu kala ka mooɓete jentoɗaɓe a taway ɓe mantantoma woni ɗum min mi ayatalan ka mooɓete jamais ça me brûle kala ka mooɓa ɓe mantantoɓe alaɓe ɓe mantantoɓe ɓe wiyata ɓen kañum yiɓe ɓuri a yiyay ɗum ka yewtere maɓɓe ka action ji maɓɓe a ɓura goɗɗo puutere kaka hoorema ñawi a ɓura goɗɗo puutere par ce que hendu ndo woni fofude ndu na a moƴƴin ndiyan ɗan woni yardeɗan na a moƴƴin leydi ndi woni jindude hoore mum na an tagi kon ɓurɗa ko honɗum woni ko ɓurɗa si goɗɗo kadi yiiɗa ɓurimo seke ko ñaamo o wuɗo si tawi no woodi ka ɓurde aray ko tagu walla kono na on coomol caamaji donc aray ko ɗum ɗo sennidiri le religieux et le spirituel le religieux ɓe sikkay mo Allah suɓoto on komo enen suɓi ɗen ɓe yehi ɓe suɓi le matériel les sages, les tedduɓe, les gandal, les wali, ko enen wi ɗum
mo hollima waliyu Allah on no gasa e yurota c'est-à-dire giɗo Allah mo hollima mo a yurota ko ayna yurota a jaɓata mo yurade mo hollima waliyu sheytan no gasa ko ɗon yata ɗaɓɓa du'a a ñallay darade ar goɗɗo ɗaɓɓa ɗon du'a o donc arega lannode yewtere men ko wattango liila moƴƴa moƴƴa ya une grande différence entre la spiritualité et le religieux. Spiritualité on no hecci ko wiyete religieux. La spiritualité c'est global aduna on fof no nder mana da spiritualité sa ndaari spiritualité on a yiɗi ay hay diina islam kam wona e julɓe ɓen o nela ko aduna on o fof pet muɗum hay baɓɓati ɗi donc a famay an e ñungingil on ɗoodi ko kafa an e couleur ndu hiɗon kafa mais si tu rentres dans le religieux c'est tellement cerclé ko e feddeji wurata piira maya e feddeji sikka yiɗa e haqiqa kala ka natuɗa yiɗa yimɓe no piira fi feddeji ça c'est le religieux. Ça c'est le religieux. Quand tu es dans la spiritualité, non, tu respectes les gens. Goɗɗo inni kañum ko nano yo yartu goɗɗo inni ko ñaw yartu naajma an yaw tun ka hooliɗa ɗon ko ɗon fottoyta yalla point ba on mo yiiɗa no yaari nano no gasa o yahay ton ha ɓe adinamo ɓe luubomo tourna ganda an wi ɗon sikkuɗo ko ñaama wonna gasa wara yawde ɗon ha jarrabe fitinaji adina luubomo yara to merci de votre parole. Donc, rego wattango liila moƴƴa moƴƴa kenen ta lekkele men ɗen iɗe iwa ko wona e comprimé e ma moƴƴo tout simplement sabu heɓugol faamu laaɓuɗo to heddi noon nde ɗo yewtere ko nawna selli thérapie de Conakry min andi tan nawna selli wona waajotoɗo e min waɗay thérapie wonande yimɓe marɓe nawnaje miijoji wona o ko wiyete dépression nawnaje ittindi nawnaje couleur ko honɗum waɗoyta anxiété miɗen accompagné yimɓe ɗum ɗo miɗen yeeya kadi lekki ɓuuriɗi si ɓuuri no ka nder ɓandu ma mi wodiri Allah subhanahu wa taala a ñawdoto a jigoɗa honno jokkuma sikka ko gere ko ñanne ko mbile haaju ɓen wo ala haaju ɓen koye buukoye ma koye woni ɓen gaynata puddere ɓe wata nadde goɗɗum e ma ɓe wata yaltinde goɗɗum haaju ɓen ko woni koye buuɗi ma ko nam ɓuuri woni ma ñaamde no boni are ha si jogi ke tetekki maɗa hara heeɓi goto si jogi ke heyre maɗa a heeɓi goto kala ka naati ɗon gollata no duwirano harayno way wo oto si tawi jogaki ndiyam laaɓuɗa jogaki carburant laaɓuɗa jogaki nebba laaɓuɗa e ɗandi nga neɓata miɗen salmina miɗen weltano kala wonɓe sponsor de page amen kala wonɓe wallitade fino oɗo page e luttira yarde yeeso miɗen salmina kala wonɓe men windande miɗen salmina kala wonɓe men jannude e hoore dey ni kala wonɓe men andutude assalamu aleykum wa rahmatullah.